China na isuspender ang Sa penalidad tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang hindi na ang tubig baha noong hinabot pa sa lampas na dahil siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga taga-Naga, liwat sinalingoy ang eksperyensya asin adal kang Bagyong Christine. Mga senior citizen sa Naga nagpila para magpa-register kang sedang birth certificate. Para o masabao Camarines Sur, nakumpiskara ng 1.4 million pesos kantidad din shabu. Nakatagong armas sa Bula, Camarines Sur na diskubre kang militar. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. October 22, 2024, kan magpuon na mamatian ang pag-uurana sa syudad ng Naga asin Camarines Sur huli kan Bagyong Christine. Day pinaguhuna kan mga taga-Naga asin Camarines Sur na ang sigidong pag-uurana ni Bagyong Christine mawalat ni makanos na dawan asin eksperyensya na dainyato malilingawan. Ang istorya sa pagsalingoy sa Bagyong Christine sa report ni Christine Reyes. Sarong taon na nakalihis kan ilubog sa baha ang dakol na barangay sa syudad din Naga asin mga kataid na banwaan huli kan Bagyong Christine. Ang eksperyensyang ini ang nagwalat nin takot asin paghahadit sa mga residentes urog na kung may mga raot nin panahon. Sina Nanay Shirley Parides asin Tatay Bernard Barce ang parehong taga-barangay Sabang na hilinginda ang iwinalat kan Bagyong Christine sa siindang mga buhay. Ini ang nagtao sa inda ding adal na pirmi dapat preparado sa oras kang kalamidad, maski di naman naghahaloy o minsan mayong pagbaha sa indang barangay. Dain hindi pinagbabaliwala, hulit ang pag-andam ang mas importante kaysa ang pagbasol. Ay, ang pagkagurang ni inusan na ito ang pinakalangkaw na bagyo. Ay, hindi pa. Alang tubig talaga. Kung managaraming bagyo rin, naaabutan ko yan sa loob. Ngayon napakatong Bagyong Christine, ang grabe talaga. Ang ganay ibig sa muya. Ang natapaabot na dyan si Troy. Kaya pag nag-uura ang kubyawan, dagang ko nagkulong na vino. Mali po itong tubig ka to. Tapos, isang hindi ka mayro, gutom. Ayaw mo lang ito. Kasi mga motor, nalamos ng motor ko. Grabe si gastos pa hindi. Gastos pa din ng mga labing kulang-kulang 2,000, magpairay lang. Bilang sarong barangay kagawad kan Mabolo asin saro sa mga nagtabang sa mga residentes kan panahon kan Bagyong Christine, mailaladawan subot ni Kagawad Fabian na sarong bangungot ang Bagyong Christine na habo na nindang mamatay ang giraray. Nagwalat man ini ng dakulong leksyon sa sainda na pirming handa asin isipon pirmi ang kaligtasan kan sa diri asin mga pag-iriba. Nasorpresa kayo si mga residente kang barangay. Bangging, biglaan po si tubig. Kaya medyo seribot kami. Dahil na nga kami naka-respondita, grabe na talaga. Makusugon si tubig, asin si Doros. Ay may kadikit na Doros nga ni. Kaya ang problema naman, sa mga rescuer may si mga barangay official nagkakanya-kanya ng ero para na ma-evacuate na si iba-ibang tao. Dahil na kami kang medyo naka-relax na si Bagyo. Pagkaaga na po ito, no. Labo-labo na si respondemi sa mga harong-harong, mga zona, kinukuramin na si tao, uganang nasa bubong. Tapos may mga baroto po kami mga gamit kahit iyo po itong ginagamit mo na si iba nga ni Banggi, piga-advisean ko na lang na kung pwede yan tamong nindo, gibunan nindong PC para maka-evacuate ka mo sa aralang ka na arong, pakisuyuan na si mga harong na makisakat na sa ibang harong ino po. Ito sinangyari si mga kasaraditan na arong sa mo, doon sa zona 6. Dapat sa panahon ko yan, sabi nga kaya, tartagiti pa sana, mag-evacuate ka na. Iyo po sa mga nag-experience may dapat pag may bagyo, talagang nakamonitor na pambong konsiyo. Iba na po kaming mga volunteer kang rescue, may mga baroto na po kami. May kanya-kanya na po kaming designation area kung saan ang posisyon. Ang Bagyong Christine ang nakaukit na sa istorya kan Bicol, lalo na sa syudad din Naga. Ang bagyong nagkuan ng mga inosenteng buhay. Ang bagyong nagwalat ng dakol na danyos, asin ang bagyong nagtaong leksyon sa lambang Bicolano. Para sa Jaran TV 48 Naga,
Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, dakula man ang naging pagbabago sa pagpaplano asin pakikipagkoordinar kan City Disaster Risk Reduction and Management Office pag may mga bagyo o raoting panahon na pinagmomonitor. Ini matapos ang makamundong pangyayari na winalat kan bagyong Christine. Susog kay Raynor Rodriguez, pamayo kang CDRRMO, naging basehan na ninda ang bagyong Christine kung kaya maluya o makusugman na pag-uuran, nakaplano na sinda asin ang mga barangay kung ano ang dapat nagibuhon. Sa paaging ini, malilikayan ang anuman na danyos sa propiedad asin pagkawara ning buhay. Definitely po may mga changes, darakulang changes because it was a hard lesson to swallow. Kumbaga, di po kata preparado dahil nga duman sa consciousness na more than 300 mm. So they man na accurately nasabi talaga na 700 plus po pala nito. So as a result, dati masakit po magtaram ng mga bagay na garo exaggerated dahil mayo ka pa man na experience, but the moment po na experience mo ugwa ka ng panalmingan, ugwa ka ng padatulan na kung nangyari ito pwedeng mangyari ulit. So one, ang ginigibota po is always itong proactive na paghirokan mga barangay. Kaya ngunyan po exaggerately on a daily basis. Kapag nag-uuran, nagbo-monitor po kami. So, one, bako lang yan para mag-echo sinda kang sitwasyon na sa lugar. Pero just to let them also be on their toes na every time nag-uuran, bako na may Christine like Girare, pero maging mapangmangno kita and aram ta dapat. Kumbaga naadalan ta na si lugar ta kung arin ang mga pigbabaha. Sa iba pang Bareta, haros ka ba nga kan bilang kan mga estudyante sa Mac Mariano Elementary School sa siyudad ng Naga ang nakakamati nin abo, sipon asin kalintura. Nakakaalarma ang bilang alagad daiman subot nakakahandal. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Para marikas na mamonitor kang Mac Mariano Elementary School ang estado kang salud kang mga estudyante, ngunyan na marikas ang paglakop kang influenza flu virus. Nagpaluwas ning kasuguan ng school principal na si Ma'am Raquel Papa sa mga maestra na aramon kaini ang kondisyon kan lawas kan sa indang mga estudyante sa paagi kang form na sisimbagan kang mga aki. I requested the teachers to gather data on the existing respiratory ailment ngayon. So ang ginawa namin ay developed a form. Ganito po yung form namin. So from grades 3 ay from grades kinder to from grades kinder hanggang grade 6 po. Ayan, so if you could see, we have the data here. And then each advisor po were given the same form for them to fill it out. So we have gathered the data already. I forwarded it already to the clinic para we can have our concrete data on the number of pupils suffering from fever, flu, cough and colds, and other ailment. Basado sa nagluwas na resulta, sa 737 na estudyante kang Mac Mariano Elementary School, 341 digdi ang may kalintura, abo asin sipon. Alarming ini kung ang sarong estudyante nakakamati ning kalintura, dangan may sipon asin abo pa, sabi kang prinsipal. Alagad kung pagbabasehan ang resulta, daima nakakahandal ini. Sa grade 1 po, merong nagsasuffer ng fever na 7, merong cough na 13, nag-aabo 13, may sipon na 13 pupils. Sa grade, may cough and colds 2. That's for grade 1 with 99 pupils. So 35 ang may nagsasuffer na ganun. Tapos sa grade 2 naman, meron kaming 35 out of 84. Sa grade 3, meron kaming 57. Sa grade 3, meron kaming 67 out of 111. Sa grade 5, meron kaming 61 out of 109. And sa grade 6 is 42 out of 111. Yan, so, and kinder, we have 43 out of 100. And the summary po. So, lahat-lahat na po from our 737 pupils, we have 341 suffering from
fever, cough and colds combined. Actually, alarming siya kasi kung ordinary colds lang siya, okay lang. Or ordinary cough lang siya, okay lang. Pero pag nag-combine na yung lahat-lahat, it would be alarming. However, dito naman sa data namin, medyo hindi man masyadong alarming siya kasi hiwa-hiwalay naman siya. Yung data namin on fever, on cough and colds, hiwa-hiwalay naman siya. So, it's a different Kaya lang, because probably of the weather situation, yun, medyo, hindi yung tatawaging alarming. It's actually, parang nasasayang yung day na kailangan yung bata nandito sa school. Minsan wala kasi may fever. Pero kung cough and cold lang naman, we ask the permission from parents kung papayagan nilang pumunta dito sa school. Dagdag pa kang eskwelahan, madepende man giraray sa desisyon kang magurang kung papaloogon sa klase ang sa indang mga aki. So it depends on the parents. Kung talagang sabi namin sa parents, you will decide on whether you're going to send your children to school or not. Kung may mga halimbawa na halata nilang medyo lalagnatin na, so sabi namin, wag na munang papasukin. And it's all for the welfare of our pupils. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, para da imahuri sa pag-adal ang mga estudyante kan Mac Mariano Elementary School na nakakamati din helang araw kan kalentura sipon asin abo, pinag-advise kan school principal na si Ma'am Raquel Papa na tauanin module ang mga ini para makapag-adal asin makasabay man giraray sa lesson dawa na sa harong. Binibigyan po nila ng modules para at least makakope yung mga pupils sa mga lesson for the day and the competency for the day. Yan yung ginagawa natin. Sa kasumpay na bareta, pinag-oobliga na sa Mac Mariano Elementary School ang pagsuulutin face mask ng mga estudyante kung malaog sa eskwelahan para malikayan na makaulakit pa sa iba si mga estudyanteng may abo asin sipon. Haros ka ba nga man kan bilang kan mga estudyante ka nasabing eskwelahan ang nakakamati ka nasabing helang. Sa police report, 16 na pidaso ng heat-sealed transparent plastic sa Shenin Subot Shabu ang nadiskubre kan mga personahe kan Baaw Municipal Drug Enforcement Unit sa ibabaw kan cabinet sa laog kan kwarto kan suspect na si alias Upak, 50 years old, para umaasin residente kan Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur matapos ang ginibong search warrant operation kasubagong amay na pagkaaga. Kan ginibo ang body search sa suspect, may 4 pang plastic sa Shenin Subot Shabu ang nakumpiskar digdi. Sa pangkagabsan, aabutan sa 220 grams ang timbang kan subot shabu na nakumpiskara na nagkakantidad ng 1,496,000 pesos. Ini ang ikaduang pagkakataon na naaresto sa illegal na droga ang nasabing suspect na kinukonsiderar na high-value individual. Sa iba pang police report, sa probinsya kan Camarines Norte, 95 grams ng subot shabu na may street value na 646,000 pesos ang nakumpiskar kan mga otoridad sa ginibong drug buy-bust operation sa suspect na si alias Bert, 42 years old, residente kan Paracale, Camarines Norte. Apwera sa illegal na droga, nakumpiskaran pa ang suspect kan sarong caliber 45 na pistol na loaded ng tulong bala. Ang naarestong suspect ang yaon ngunyan sa custody kan Paracale Municipal Police Station mientras na pinaghahalat ang pagsaangat ng kaso sa suspetsado. Sa iba pang bareta, matapos ang redeployment kan 42nd Infantry Battalion Philippine Army sa Bicol na hali pa lang sa Battalion Evaluation and Certification Program, tulos ining nakapagrehistro ng panibagong accomplishment matapos madiskubre ang nakatagong armas na pagsasadiri kan mga rebeldeng grupo sa Bula, Camarines Sur. Ginibo kang 9th Infantry Sandigan Battalion as in 42nd Infantry Battalion ang intelligence operation kasudma katuwang ang ibang support units. Naging posible ang nasabing operasyon matapos ang ginibong pagsuko as in debriefing kan duwang dating mga rebelde na naging dalan para madiskubre ang 11 high-powered firearms sa duwang magkasuway na operasyon as in lugar. Padagos sa mga bareta, bago ang kaaldawan kan pag-obserbar kan undas,
Magkakaagamunan in walkthrough ang Naga City Police Station 3 pasiring sa duwang Campo Santo na sa indang nasasakopan. Ini ang Peñafrancia Cemetery at San Laloma Cemetery sa Barangay San Felipe. Susog kay Police Captain Anthony Bueza sa indang hihilingon kung pirang PNP personnel ang kaipuan i-deploy sa kada Campo Santo asin kung piraman na personahe ang mamanihar kan bulos kan trapiko alagad siniguro kang estasyon na full force ang Police Station 3 ngunya na undas. Dagdag pa kaini sa indaman na aaraman kung sa lugar posibleng magpark din sasakyan na ang mga motorista na dai makakaabala sa tinampo. Sa ngunyan po, pupuna po nga kami mag-conduct ng kayan. Mawalkthrough muna kami duman sa iniyong cemetery. So, ang sako po kang Station 3 cemetery, iniyong Peñafrancia, and then Laloma Cemetery. So, ini pong Peñafrancia, dyan po yan sa may likod kaniyong Peñafrancia Church, ining Laloma sa may San Felipe. So, base po digdiyo sa data, so mga nakalubong dyan sa Peñafrancia is more than 15,000. So ini man sa Laloma is more than 5,000 ang mga nakalubong. So ganyan po, on the stage of planning po kami, bakanda kami sa mga iling mo naman itong area, and then sa deployment, and then sa pa dyan itong mga sa traffic. So pag kaya mo na yan, ipiprepare mo na kung saan ang mga entrance and exit. Hiligon mo po kung kaya po siyang wala left or right na piling parking or saro lang na lane na linya na lane na para di maka-abala sa mga traffic. Moya po, full force po kami kayan. So gabos po, yan pagabot po ng araw kaya na kayan, lalong-lalo na pag November 1, bako lang November 1, 31, 1 and 2. So full force po dyan ang kakapulisan sa pagbantay sa cemetery. Padagos sa mga barata, mga senior citizen sa Naga na may pang birth certificate natawan pagkakataon na makapagparehistro sa paagi kan programa kan Committee on Senior Citizen kan Sangguniang Panlungsod. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Ang 73 anyos na si Nanay Mirna Alvarado ang saro sa mga senior citizen na nagpila para sa birth registration. Hali pa siya sa Butuan City as nakaagom din taga-syudad din Naga, 25 taon na ang nakakalihis. Sabi ni Nanay Mirna, huli sa sibot na pagbuhay bilang sarong paraoma, dain na siya nagkaigo ng oras para magkaigo ng birth certificate. Kung kaya maski halaba asin mainit ang panahon, pinirit Nanay Mirna na magpasiring sa City Hall asin makakuha ng birth certificate. Pinanganak po ako sa Mindanao, Butuan City. Ngunyan po, ang mga magulang ko, mga mayo ng kong agal, ma'am. Tapos, bukod duman, yung digdi na ako sa, digdi na sa Naga, kanaagom po ako ng taga-digdi. O, nakalimot-limutan na, ma'am, dain na kaya mayo akong, pero nakasal ako, ma'am, kahit mayo akong birth certificate. Oo. Kaya nga ni, sabi makuha na lang akong late registration. Kung baga, pwede pa po. Kasi ang purpose nga ni Kagawad Baldimoro na pag may ibibigay na maka-avail may birth certificate. Talagang dakulang tabang kasi nga siyempre pag dumating ang panahon na umabot ka sa edad na talagang tatawang ka na ng dai ka man maka-avail na may birth certificate. Ang birth registration ang programa kan komitiba ni City Councilor Elmer Baldimoro. Susug sa iya sa pagdibot niya sa syudad din Naga, dakol pa subuot ang mga senior citizen na may mga birth certificate. Kung kaya pinagmarhay nindang magkaigwan ng sarong aldaw na birth registration para sa mga senior citizen katakod ka Senior Citizens Month. Base po kaya sa paglibot-libot pag-attend ng meeting sa mga barangay, napag-araman po na may mga senior citizens pa pala na dai-registrado. Kaya ngunyan po na bulan kang Oktubre na celebration man kang Senior Citizens Month, minanigo po na magkaigwa kita ng birth registration para po ining sa tuyang mga senior citizen magkaigwa na sinda ng birth certificate. Imagine po senior citizen na sinda, alagad mayo pa pala ng birth certificate. Kaipuhan man magpresentar ni National ID o kadagdagan na patunay ang sarong senior citizen para mapuunan ang proseso na matawan sinda ng birth certificate. Para sa General TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak.
Mientras tanto, kundakol pa ang mga senior citizen na mayong birth certificate sa Barangay Cagnaga, pinagpaplanuhan ni the City Councilor Elmer Baldemoro na sinda na mismo ang mabisita sa mga barangay urog na duman sa mga senior citizen na dain na nakakabuhat huli kan kamatean. Inidako lang tabang subuot sa mga senior citizen na sagkod ngunyan, mayo pang mga birth certificate na kaipuhan sa pagkuanindakan sa indang mga benepisyo sa gobyerno. Kabali po yan sa direksyon kung sakaling dakol na mga senior citizen sa sarong barangay, dadayuhon yan. Plus ito pong mga senior citizen na dahil na kayang magdigdi, lalo po itong mga bedridden na, pwede po itong dayuhon na lang sa harong. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mga official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot as sinupapanahon. I-hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja Micah Angeles as in ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Congressman, pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tao ka mag-isyo sa wangon drugs, palagis man subutang hindi na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. Siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? The future is in
create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, Moraga? Ano, Moraga? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation. And at Naga College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that's designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that's designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance,
We are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.